Kego kiaere nigo mwiga wa matanga huika omwerio hase ensemo eria ye ebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii hase sia nyabuke omoke oyore mamu abo mo senator wa county ya Kisii anyarakoba gakwanike sabari ya yomwerio kurende muri Kito Caroline Mausana agenda tukubwaterio roboti oru tochiko kumanya singinche gatia barai au mbaikirana bakorogwa no mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i amo no mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka negati ya vande kurende tugochaka no roboti rukubwate butukubwarero umuyiga bokwena nensemo yokwagacha amagache skuru ya secondary ya Otanyore egutoka ase eward ya Bugichora ebunge West Mugirange county ya Nyamira nigo okorekana rero ase omroberio hoyo ogusirwa nekiombe ya Safaricom Foundation nigo ogochakoba osekurwa amabaga yechigasi gochia sabasae gwikirase birengo be 50 nebere igoro yemia ase bono habo bisabechi semi abara yabagotinya oborendi omujumbe bwensemeyo nabo abara au baikirana sensemeyo eriokoba kirori haso moyogo yo muri Kito Vincent Munda nere nwarenge agotwariga ndoroboti rukubwatia senchiro wikira Kagukwana asomo yogoyo omuske Irene Mayaka niga kiribu yekiombe kya Safaricom Foundation asogwanchara na gocha gusira magachayo. Let me take this opportunity to thank M-Pesa Foundation because we did a formal proposal to them to request for support for this school together with Honorable Steve Mogaka, and they responded to us very well. And today, as we stand here for the groundbreaking, Safaricom Foundation is going to fund a modern facility that is worth 57 million shillings. And this project will be complete between 6 to 8 months. So tutarudi hapa tena, tushukuru, tukifungua shule yetu ya Otanyore. Taibo. Enyomba yogosomera yechikoroba isato cyabisi cyabalimu ensemo yokorosi ndagira kinyomba kire cyobo chanu ebirogo byo gwekanya enyomba yechikomputa nabego chitangi cyamache nakyo kibwaterane tyamaga chayo umunyakonda nigaboliwe gochiko abamenyi bensemeyo 50 nebera semeye chigasi kire chigotoka ro. Kitu ingine ambayo tumekubaliana na Safaricom wameelekeza ule ambayo ni contractor ni ya kwamba ile workmanship kazi ya kufanya hii mjengo 70% of the work must be given to people from here. Na contractor ukiona watu wetu wanawezana hii kazi ongeza hata ifike hata 80%. Lakini 70% minimum itakuwa watu huku kwetu. Omodio onyama ya division Biegon Wilberforce nigonera abuli abanyakenyorabo bane kibuna nkolenda bale binte ebyo byobwagachi. Remember mumeambiwa mumepokea mtoto na mtamlea. Kulea huyo mtoto mkiona mafundi wanatafuta chakula. Darasa itajengwa na machines ndio? Utakuwa na mafundi. Sasa ukuje kuomba kazi ya fundi, sio kuiba materials ambayo imeletwa na Safaricom. Kuja uombe kazi ya mafundi, sisi na chief tutakuwa tukishughulikia wale ambao wanachukua chuma yenye inaletwa kusaidia huyo mtoto akue. Sawa sawa? So vijana wa hapa kuna kazi. Sawa sawa? Wengine waombe kazi kama watchman ya kuchunga hizo material usiku. Boigo omo director w'echisemi meye county ya Nyamira Joshua Kaga nigonera iriribaga na koraneria buya gocha sekombekere kya Safaricom Foundation asekeria gatababuna ikenege tambokere kieke gosira chisemi. Yangu tu ni kushukuru sana watu ambao wametuletea huu mradi Safaricom Foundation na waheshimiwa wetu. Tunahitaji sana facilities za kuendeleza elimu, na wakati tumepata wafadhili kama hawa tunashukuru sana. Let's support the investors, let's support the project, na kutoka hapo tutaweza kupanua elimu yetu na masomo yatakuwa mazuri hata zaidi. Abamenyi bekenyere kikyo Tanyale niko naborobago kiwa mono murobiri yubo kwagacha chinyombe cyo. Majina ni Birikista Kerubo Musomi, ni Mama Tosha Bugichora ward obembege tunwa mbuyamole mweyule buyakole ngana ne project ya Chireseita tumabake Yesu Kristo kiagera nero kolira ya manene asomo yegoyo omuske Irene Mayaka naboigo muske Steve Mogaka mbairali bagana gwakere serikali ya broad based koko asebagote babuna barobuna obatalirete inche neri chumbe no tore broad based government naende ntori koru ororo ebintu ebingoteba amache
estima chipara na kiango no chikoru taibo richume Rais William Ruto injena richume tokoirana naende 2027 tonya koreta magenderero gochaiga inkataibo richume West Mugirango tuwa West we miaka ne miaka toko ngendereri kwa magenderero ya serikali lero iga unatua beke ndobyo nasaba epara ekorwe stage gochaga abuna konyere ya kunirwe lakini mo president nanja atobekere la mikorwe stage pake factory ya chole. Inkoripot Rien Soko TV kurotanyore imeyabogichora West Mugirango e kaunti ya Nyamira inchengor kwa Vincent Monda.